Umurага жолдома берсеңдер, ошо умурага жолдоманы сертификат тапшырып койгондар. Жаман жақтарын көрбөймүн. Мен адамдардан жаман сөздөрүн, ушактарын укпаймын. Мен адамдардан жалгыз гана жакшылыктарды издеймин. Мен ата-энеме, үй бүлөмө, мугалимдериме, балдарыма жалаң гана жакшылыктарды каалаймын. Дагы сизге денсаулық, uzun ömür, дағы чоң ийгиликтер, үй бүлөңүзмен Тамара эжеге, Гүлсараға чоң биздин жалындуу ысык саламыбызды айтып коебуз. Биз сизди абдан жакшы